West Karbi Anglong angkang tumpreng forest ay bielo. Adulo sa kloni kay Pretroxiani. DFO Hamren Subdivision na tumben. Seperti pipon si inam ingarpen kacupajok tek dia pan rarapan awareness program kapamanpon. Jasemet pet Jaime kalong Dr. Rudra Aditya dongkam range officer bidul pol ronghang nijang Karbi Anglong rong asar kongchun bang Bronson Teron forest staff keduan lepen rong asar tumchutongdun. Bangso awareness program ke pamanpong nalong India det bialong nongnam ka tithangklong Dr. Rudra Aditya pan tithangpon. Ada porpai surke ba porpen kaduk awe West Karbi Anglong alu forest department along. Orang ke klaim atum man lapen Karbi rong saramay atum tong at pensi jaimek mangsen pondok. Jaimek along Dr. Rudra Aditya pensi ingnar out adur alam than pachini pon lapen nasopi Rongara tum koson pensi ke joy ki pen ingnam ingnar pen kachi pajok tek jim masih tabi practical baklang kon pen West Karbi Anglong arlo ingnam ingnar ke pasik sak vera jo bangso putak rongara tum kan kitan ke pare pon tuji akan jusik pon tuji puta dongkam range officer bidir pol ronghang pen thang pachini pon वो देखो कैसे धुआं निकल गया एक टीना मिर्ची का पाउडर ये वाला देखो कितना अच्छा से धुआं फेंक रहा है ये भी फेंक रहा है ये टाइम लगेगा और ये वाला देखो सब करके धुआं फेंक रहा है ये सस्ता टेक्निक है बहुत बढ़िया टेक्निक है देखिए आपका धुआं को आराम से फेंक रहा है और ये जो है खेती बाड़ी चारों ओर जंगल से लगा हुआ चारों ओर एरिया में ये फैल जाएगा और ये जंगल यही मदद भी यही आपको करता है वेरी नाइस डालने के बाद इसको टाइट करके मोड़ना है मोड़े मोड़ो टाइट करके खींचो खींचो मोड़ो मोड़ो खींचो पीछे खींचो 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 बस 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 और डालेगा एक लाइन और डालो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं वैसे फॉरेस्ट का माल है और डालो आप पूरा डालो बढ़िया आप इसको फैला दो अब डालो 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 sang cái này có giờ kia là sao mà tiến cảnh mà cứ mang ăn được là cái là cái đó là bằng những đó करके उस मादा के साथ संगम करता है और उस मादा को अपना बेहतरीन सा जीन को ट्रांसमिट कर देता है ताकि जब उसका बच्चा होगा बाकी नर से लड़ाई किया बाकी नर को भगा दिया और मादा को लेके जंगल के अंदर चला जाता है और दोनों संगम करता है संगम करने के बाद उसका बेहतरीन सा जीन को ट्रांसमिट कर देता है और हाथी का मतलब स्तन प्राणी में स्तन प्राणी मतलब इसका जो अपना बच्चा को जन्म देता है जो अपना बच्चा को दूध पिलाता है उसको स्तन प्राणी बोलता है मैमल प्रजाति का उसमें सबसे ज़्यादा पेट में बच्चा रखने वाला हाथी है जो 22 से 23 महीना पेट में बच्चा रखता है तो उसका जब Itum Karbi rong sarama itum han nakip ha mate rong sar tum hanange phalam ke lapu hello je dak hamren DFO pen arang litum forest department pen je munir tum habire inar pen ko son si chupa jok jima labang so phutha alam se ni tum han nang thanang mum po lape labang so halloween pen forest department tum ke pha dulo la labang so halloween pen ke bang atum nili tum ko son si munit pen habiring na ke chupa jok jima kisung pen la pen khiti batia lok ta ko son si ke chupa jok jima la ha bidi sore ni tum han pini na chante ka
lapen ka demo dan ni tuhan pilih yang tekang lo terus bangsu yang tekang mate joy kepen habet ingnar pen ka cepat jok dia pan kiti bati pen kapa jok dia pan ka bangsu bidi yang tekang ke di tu alang ni tuhan churu pik forest department pan specially ke di tu dak hamren dia ko pan churu pik lo Pinyang itu lambang so ingnar ki hung asik. Oh ni litum ke thek long ke khoros kom hek pen. Komania तुमके दो वक्त तुमके झटका मिसिन बते सेना मुने जा दुजी दसल बांसो झटका मिसिन आवे दे पेन पुसिता dak isi hinia teknik joy ki pen pine biri ka duk pen la pen ke dak diesel pen kaprek dak joy ki pen second ni tuman nang pilo biri ka duk meke thor pen ta angnim lok pen ingna khiti long rambe pusalang litum nang khan desala hai biji sore ke nili tum rong sara tumta rong rup dam pen me karmi thora phan ko nili tum seke pidam thuko Ini lah itu asik kini pipu tak pipi ason lah tanjima pipi ason masih ingnar hung nang jima. Ola bangke China hi akreng pen me thorpo dak birik akreng pin dun po la bangso amhi pen jopang thang bilo kulote la angnim kido isake inar bangbe pusela tumnang than la pen ke thoila mora thoila long chega ke champion u birik akreng bi po thui boy ke dak diesel dung po me thor pen la bangso somkok labang so som kok benta jopang thang bi lo putera hang nim dulu te inar bang welo pula hai alam ni mana than tekang lo ada nitum si awareness campaign ini laga human laga elephant conflict mitigation through mana itu low cost pen son si mana naso na itu conflict itu dia kan so konsep itu minum injang mau ngajak kan lu Dr. Rudra alang li hem minong ke lagi Arunachal Pradesh aman ala settle ke da minong Bangalore lo settle na penalang ni lapit ke bang boli tu mamjulong si tu dia tu dengan contact si alang Nagaland si bedam Nagaland pen tu bang mamjulong mani tu mangta contact lo ama dan malam lainnya itu konflik hai bom tu mesti hai tak mana rong sa kumhan rong mereka kemat ke sini mana konsep itu job ban mana peacefully coexist sistem konsep itu ni mah proses apa sih itu ini program bang ya ikon Jadi lambang so dak long dak nang dak ni tu long setong mungkin dak consider local leader BDC chairman sa Johnson orang kita alang majong Bangalore dan alang bang kapre akan betul mat alam sebeda post temelang setong ben lapin si pesen mesan alang parjuan si alang dah har tu saya plan nang to tapi dak long itu nanama jitu hotspot ke tu nanama lagi dengar jitu conflicted area jitu mana kata mana konang dan ni alam ADS group tu anti traditional squad tu hai teman perform tangguh teman hangsi hai meeting dang konvensi kami ingnar lagi hung asik ki jadma mate kaprek sedam itu so ya ingnar ki hung asik ki jadma ki pipon mate kaprek sedam itu makin belakang itu. Oh, PD ke lahai si training feature lah ya. Lapen non prang ke wangji mitum jingki cetan ko la sarda. Nan la toar nampak langkon lo. Jadi son si kaprek company tumpen kaprek non sorry si lam lo ecosystem non danglo lapen. Ajis premji nai tumta si wildlife mene interested amu itu punya company tum side la tumpen ke sondak singki cingwai ben ada orang masuk tempat torch light hai di kerong mendang lo kaprek kamu mana itu ke banji kan sih boleh Salah benar ni tum dah west or bingung arrange ni nalu kami pipi jam di lasan sisik rumah laso asik ke putar. Oh orang pun unan itu kini cingki lah ya sarpan request alang kaprek kamu dong saya abi pun akam abi pun ke ini pun abstemme ni dan kita ni kan sih boleh ko alang kan orang anggota mana lain pada demonstrate je kan ini pun po dong salah saya perlu itu aku tak tu. Cara baca